Ишгалжилер Эмшире Ирина Даниловична 7 yılға mahkum etті. Кефенің Ишгалжилер mahkemesi kadınны patlayıcı maddeler сақламасында қабатлылырақ таныды. Апыз жазасымен берабер да 50.000 рубль пара жазасында белгіледілер. Данилович өз çıkışында о ФСБ хадимлері тарафından uydurulған даваларының ilk құрбаны olmағанын айтты. О хырсызланув нәтижесінде öldürülген Решат Аметовны да хатırladı. Оның азапларға чектірілген жесеті Қырым Ишгалінің ilk күнлері тапылған еді. Мабустан бабасы қайдеткеніне көре Ишгалжилеріні Иринанын жемаат фаалиеті ачулатайды. Оқырым татарларға низбетен кешірілген mahkemelerге қатнап, Ярмаданын сағлық системасында олған проблемаларını айдынлатайды. Меня очень настораживает о том, что не сказано было, но я чувствую, что здесь повлияло на решение и то, что она активно участвовала в судебных процессах по делам крымских татар. Это тоже, мне кажется, сыграло роль большую, потому что из обвинительного заключения, которое зачитывала судья, очень много внимания уделялось, а что было там, а что было там написано, что было записано, ее переписки, может, где-то кого-то, какого-то любовника, там, ну, вот такие дела. А это, взрывчатка, это просто так. Иринаға қол тұтмаға келгенлер қайдеткеніне көре бұл үкімнен Ишгалжилер интиқам алды. Ама Ишгалжилер әп бір оғырсызлыққа оғырайжағын айталары. Все дело высосано из пальца. Никакой логики, никакого здравого смысла нет. Силовики просто ищут возможность, пользуясь случаем, заработать лишнюю копейку, премиальные, звездочки на погоны. Апрель айында Рус Ишгалжилері жемаат журналисті Ирина Даниловичны Коктебелден кефеге кетежегі вақыт дұрақта тұрғаны вақыт қырсызлап кетті. Бір афта девамында Данилович не ерде тұтылғаны белледе келеді. ФСБ хадимлері ондан танықлар алмақ үшін оны қорқозып, боғған ве азапларға чектірген. Күнде тек бір кере аш беріп, орманға алып кетіп, жоймаға яда жен кеткен Мариупольге алып бармақнен қорқытқанлары. Ну, процесс завершился, но нужно понимать, что в мире проходит достаточно много процессов, которые влияют на судьбы людей, в том числе наши. И не думаю, чтобы придется отсидеть все эти 7 лет Ирине. Я так думаю, что вскоре очень все поменяется. И, в общем-то, кто будет дальше, вернее, на скамье подсудимых, можем догадаться. Поэтому думаю, что как-то обойдется без 7 лет. Вот. И в скором будущем мы можем увидеть Ирину на свободе. Русия Қырымда япқан ақсызлықларына Ярамаданы Ишгалден азат етіп тоқтатмаға мүмкін. Украина қорчылайжылары Ирина Даниловичке шығарылған қанунсыз үкімні тағбих етті. Оларының фікіріне көре Эмширеве жемаат журналистына 7 yılға апсханеге, оның жемаат позициясы ве Украинаны дестеклегені үшін ташладылары. Позбутися людини дуже просто. Да, як їй погрожували вивезти в Маріуполь, а потім сказати, що вона десь пішла в ліс, наступила на міну, чи загинула під час якогось обстрілу. Це ж дуже спрощує роботу ФСБ. Тому їм тиснути зараз набагато простіше. І сотні наших громадян на окупованих територіях підписують ці обвинувачення проти себе, потім ще записують відео, що вони не мають ніяких претензій до робітників ФСБ і так далі. І цього, в принципі, цілком достатньо для суду. Колонізація Криму, власне, відбувається в тому числі інструментами зачистки всіх тих, хто має альтернативну точку зору, всіх тих, хто підтримує Україну, підтримує демократичний світ і підтримує здоровий глузд. І вони зрозуміли, що вона не візьме на себе те, що взагалі не буде піддаватись їхній грі, тому вони перейшли на вже підкидання, і потім ми бачимо також тут і наявність фізичних знущань, і психологічних. Але разом з тим ми бачимо, що вказана кримінальна справа об'єднала саме кримчан і продемонструвала Російській Федерації, що всі їхні намагання за ці 9 років не дали жодних результатів.
Май сайында Кезлевнан ишгалжилер мемориет бинасына сары мавы түслерге боялыған Богдан Зизаны ишгалжилер Ростов илеті изоляторына кечере. Бұндан evvel Мабус Ахмеджет сезосында тұтылайды. Кечкен махкеме топлашуында Зиза Рус махкемесінден адалетлік беклемегенін айтты. Қанын Сузуку мұңа Ростов илетінде чықарыла біле. Ноябрь айының сонында Зизаны сияси себеплерден вандализм япылмасындан ғайры теракт япылмасы яда азырланмасында қабатладылар. Майыс айында ұяпқан наразылық акциясы бұна себеп болды. Тұтылған сон Зиза Русияде олған террористлер жедвеліне кірсетілді. Украина адым-адым несіллер арзу еткен ғалебеге кете. Боле сөзлерінен президент Володимир Зеленский юқары шура депутатлары оғынды чықыш япты. Депутат ве мембрлардан ғайры салонда арбилер, еляк олған арбилердің ақрабасы, дипломатлар ве Украинаның баш команданы Валерий Залужный бар еді. Зеленский четел иждешлерге ярдым еткенлері үшін минедарлық білдіріп, Украина имайжелеріне тешеккур сөзлерін айтты. Президенттің сөздеріне көре имайжелеріміз азаматлық девлетнің территориясы бұйықлігінден ве ракеталар сайысынен бағлы дегілде, өзевіні мудафа еткенлерінің рухынен бағлы олғанны избатлады деді. В Чорному морі дещо поменшило флагманів. А один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське. Україна йде до перемоги, про яку мріяли покоління наших людей. Зараз мріють наші діти, мріяли наші батьки, дідусі, всі покоління від часів Богдана до національно-визвольних змагань ХХ століття. Те, чого не досягли раніше, буде у нас. Бұйық ғайыпларға бақмадан рашистлер Донбасста Украина майжелері тарафына ұжымлеріні девам еттіре. Бахмут ве Авдеевка жибарында вазиет ең кіргін қалмақта. Баштапның мәліматына көре, анда дұшманның ұжымге кечмеге азыр олған группалары топланған. Кечкен күн девамында майжелеріміз Шарқи жебеде 15 қой ве шер жибарында дұшман ұжымлеріні ұрып қайтарды. Авиация сайысында кечірілген ұжымлерге бақмадан рашистлер ичбір муафақиетке ерішіп оламай. Украина мудафачылары Шарқи жебеде дұшман күчлеріні йоқ етмеге девам етті. Ракетачыларымыз есе дұшманның арқа позицияларында олған селян барларыны яқмақта. 26 грудня в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими. У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил Російської Федерації. Бахмуттаки Украина майжилерінің оқ позицияларына баш истихбарат идаресынан yol başçısı Кирилл Буданов ziyaret etті. Екі кон генерал-майор истихбаратчы ве махсус қызметчілерінен берабер жебенің ең кергін бөлігінде болынды. Буданов истихбаратчыларының есабатларына діңлеп, япылмақ керек олған ішлеріні белгіледі. Рус ишгалжилері йоқ етілмесінде өзіні яқшы көстерген истихбаратчыларыны мұкафатландырды. Кечкен hafta ise Бахмуттаки Украин позицияларына президент Володимир Зеленский ziyaret etті. Рашистлер құрамынан жөнебінде де окоплар қаза. Бұны акс еткен спутник ресімлеріні Исвечиялы Талелжеве истихбаратчы Бенджамин Питте пайлашты. Окоплар алушты жебарындаки Лазурнай койынды ерлешкен радиолокацион қолелері етрафында пейда олды. Питтенің фікіріне көре бұл ресімлер япылған сон дұшман окопларының велокаторларының сайысы да арттырыла білгендір. Евел баштапта қайдеткенлеріне көре Украина майжилерінің Женюптеве Қараденізде кечірген операциялары дұшманны ишғал етілген Қырымның мудафасыны құветлештірмеге мejbur етті.